postati veoma interesantno, s tim što za razliku od crnogorskih vlasti koji apsolutno ne pokazuju nikakvu želju, niti namjeru u tome smislu, gospodin Đinđić je već u Srbiji otvorio niz traumatičnih tačaka koji se tiču stanja u Srbiji. Jedno od tih tačaka jest i pitanje dosija. Te prema tome u Srbiji će već moći građani za određeno vrijeme, ja se nadam da će to biti veoma brzo, što se kaže da dođu u posjed vlastitih dosija i da pogledaju kako je to izgledalo u određenim trenucima. Ja se nadam da će neki takav proces, ne da se nadam, nego taj proces iza Crnu Goru neminovan i on se mora dovesti do kraja, jer oslobođenje jednog društva se ne može desiti bez te veoma važne karike. U psihološkom smislu to je dakle nešto što je nezaobilazna karika u osvajanju slobode za pojedini narod. Ja se sjećam kad je Papa Vojtila došao u Poljsku, dakle kad je najavljeno rušenje komunizma, on se tada obratio Poljacima riječima i rekao je: Poljaci, oslobodite se, zidovi nemaju uši, ne možete se svi pratiti i preuzmite svoju sudbinu u svoje ruke. Upravo je mislio na djelovanje takvih službi. Evo li su prispali... To želim da kažem, te prema tome Socijalistička narodna partija će biti, morat će znači da odgovori između ostalog i na zahtjev Liberalnog saveza, da ona, koja je do sada učestvovala u saveznoj vlasti, a normalno da se to učestvovanje, da se priprema nastavak toga učestvovanja u saveznoj vlasti, bez obzira na isporučenje Slobodana Miloševića, dakle bit će pritisnuto našim zahtjevima po pitanju dosija kontraobavještajne vojne službe. Što se tiče unutrašnjih stvari, novi ministar policije, gospodin Jovićević, također će sa nama imati problema po tom pitanju. Evo ovdje su pitanja naših gledalaca. Ja ću pokušati da budem što precizniji, rukopis je veoma dobar, čitljiv, samo molim za što kraći odgovor zbog velikog broja pitanja koja su pristigla i koja očigledno pristižu. Znači, gospodine Peroviću, kao što znate, nije baš potpisao se. Od osnivanja sam član Liberalnog saveza Crne Gore, bez rezerve vjerujem programu Liberalnog saveza Crne Gore vama lično, kao i stavovima malog kabineta. To ste zaslužili djelovanjem od osnivanja do današnjeg dana. Hvala vam za hrabru, poštenu borbu za demokratiju i nezavisnost Crne Gore, gospodin Zoran Rašović. To znači nije pitanje. Zahvaljujem se. Gledajući danas gospodina Miloševića u Hagu, pokušao sam da odgodentem kako se osjećaju njegovi saučesnici iz SMP-a i iz DPS-a, šta će se dogoditi za nas crnogorske liberale kada je u pitanju grad Nikšić i mogućnost ulaska u opštinsku vlast sa DPS-om. Igor Ivanović iz Podgorice. Pa ulazak na lokalne koalicije mora da bude dakle usklađen sa ponašanjem Liberalnog saveza Crne Gore na republičkoj političkoj sceni i potpuno je neprirodno i neće biti prirodno da se na lokalnom nivou prave koalicije sa Demokratskom partijom socijalista, tu može doći eventualno neka manjinska podrška i tako dalje, ali u svakom slučaju to ne bi trebali biti koalicijni odnosi i da Liberalni savez Crne Gore ne bi došao u jednu neodbranjivu poziciju, neprincipijelnu i tako dalje u kojoj se danas nalazi Narodna stranka, koja je razvrgla koaliciju na republičkom nivou, a zadržala prikriveni koalicijni odnos na opštinskom nivou, tako da su narodnjaci ostali i dalje u skupštini opštine, kako se kaže, skupštini opštine Podgorica, izglasavajući apsolutno nezakonite detaljne urbanističke planove i tako dalje, idući na ruku svemu onome što oličava u ovom trenutku gradonačelnik Mogoša, protiv kojega i protiv njega gospodina Šoća i gospodina potpredsjednika vlade Burzana su recimo podnešene 42 krivične prijave za koje mi znamo da su podnešene zbog kršenja zakona. Eto, to je otprilike, ne otprilike, nego gotovo sigurno stav Liberalnog saveza kada se to tiče mogućnosti stvaranja lokalnih koalicija. Dakle, mora se razumjeti da Liberalni savez Crne Gore sa 7,9% neće dozvoliti, ama baš ni milimikron bilo kakvog neprincipijelnog ponašanja koji nismo dozvolili ni na republičkom nivou, nećemo ga dozvoliti ni na opštinskom nivou. To nema priče. Kada već spomenuste Narodnu stranku, da ne zaboravim, evo sada se nudi, znači od gospodina Koštunice mogućnost, u stvari već se pregovara i sa Srpskom narodnom strankom i razgovore su, ako se ne varam, bili u toku sa Narodnom strankom. Da li je u pitanju formiranje neke ekspertske vlade ili političke vlade ili
jer znamo da je Narodna stranka bojkotovala te izbore, kako ona sad a sjećam se da je čak Narodna stranka potpisala, mislim da ne prihvata ništa što donosi jedna takva vlada kao što je ta vlada. O čemu se zapravo radi? A to vam djeluje ovako prilično komično. Pazite, kad gledate recimo upornost poslanika Narodne stranke na čelu recimo sa gospodinom Šoćem i njihovim frontmenom, gospodinom Popovićem, vi primjećujete da oni sada sa istim žarom brane ono što su s istim žarom dojuče napadali. To je ta neprincipijelnost koja u Crnoj Gori može da prođe. Nažalost, može da prođe zato što u Crnoj Gori ne postoji razvijeno političko javno mnjenje. U bilo gdje drugo, pazite, takvo ponašanje jedne stranke ili političara na, što bi rekao moj kolega Vučinić, na otvorenoj političkoj sceni, bi bilo katastrofalno po posljedicama. Dakle, vi ne možete zastupati od danas jedan stav, da biste sutra prešli u potpuno drugi stav. Ali, ako je paradigma takvog ponašanja, pretpostavimo Demokratska partija socijalista ili gospodin Đukanović, koji je iz pozicije uvjerenog Jugoslovena i borca protiv ideje nezavisne Crne Gore, bez obzira koliko je to pozitivno, ali jasno nisu bila pozitivna sredstva kojima se on borio protiv ideje nezavisne Crne Gore, to su dakle bili svi ovi mehanizmi koje smo mi liberali godinama osjećali. Dakle, stvari u tim nelegitimnim, nelegalnim mehanizmima, da ne pričam ponovo o policiji i tako dalje, i svemu onome što je upotrebljeno protiv Liberalnog saveza kao najaktivnijeg nosioca ideje za nezavisnu Crnu Goru, vi jedan put mrtvi hladni pređete u poziciju retoričkog navodnog zalaganja za poziciju nezavisne Crne Gore, pa onda recimo kažete da je tada 90. godine da je bilo svega 10% populacije za tu ideju, ali da je danas ta ideja dominantna, što je jako dobro da je dominantna, ali zaboravlja se reći zbog čega je bilo samo 10%. Pa onda se dolazi u jednu potpuno za nas stupidnu i neprihvatljivu situaciju da mi moramo reći kada to drugi ljudi neće da kažu, oni koji bi to trebali da kažu, a mi kažemo bilo je svega 10% zbog toga što si pokrenuo policijske i sve druge mehanizme protiv nosilaca te ideje. Dakle, kada se osnivao Liberalni savez Crne Gore, ja, Slavko Perović i moji prijatelji tada koji smo osnovali Liberalni savez na Cetinju, morali smo da prođemo kroz trostruki kordon policajaca, specijalaca koji su bili kroz špalir smo faktički prošli, policije, koji su bili u zgradi Skupštine opštine Cetinj. I ja sam tada prvi put u svom životu vidio specijalca, što se kaže, u punoj ratnoj opremi sa onim, čitam kako se zove, pancirima, onim, što ja znam, šmajserima i tako dalje sa kacigama na glavu. Trostruki špalir je takav bio 26. januara 1990. godine na Cetinju. I da vam ne pričam ono sve što je poznato i što se zna. Dakle, jako je dobro što je sada promijenjena ta situacija, ali kažem, ako se može reći nismo bili na Dubrovnik, je li tako? Ili ako se Liberalni savez Crne Gore može proglasiti u određenom trenutku zbog da je izdajnik Crne Gore i tako dalje, onda je sve moguće i sve je prihvatljivo. A sve je prihvatljivo zbog toga što nema političkog javnog mijenja, što nema nezavisnih intelektualaca, što nema nezavisnih institucija, a ako je to tako kao što jeste, a Crna Gora, nažalost, jeste dokaz da to jeste tako, onda se mora reći da Crna Gora ima veoma male šanse da se konstituiše kao demokratsko društvo, da će ona vjerojatno ostati u buduće jedno totalitarno društvo, zbog toga što je nemoguće da se stalno i uporno glasa, bez obzira na sve izborne manipulacije, za garniture oličene u SMP-u i oličene u DPS-u, koji su čitavi ovaj narod doveli u ovaj ćorsokak u koji su ga doveli. To, dakle, nije prirodno stanje stvari. Interesantno je, gospodine Peroviću, da su jedno vidljivo